Eric Boahen you be on so ye prophet a social media one so can some edibeto abontinti waka one of the prophet for na one de Ghana amambo hu some ebeto abontini bi na ye prophet Eric Boahen say ye Ghana konwa kakra kapa ye obi amampani for etetra so ananse ya ye omampani ekufuado tena so a kire ya la ye ba betu na free so de Ora John Dramani Mahama atena so no wosre eye Ghana mpendifo anase Ghana fo nyina asofo se anase wo ka kire amambo move nyina fo se ekonwa ne sanka ne papa mu pa dia yes sano ansan ye di Ora John Dramani Mahama atena se because ekonwa na ye papa ekufo ado betena so no efi pa die ebiaka konwa no moja edifo ne ade a eye MPP time ehwiegu ye ne ade no ekonwa no de ehun ewofi enti yensesa na se Ghana sofo a omunsam wadin efa ngusra kronkron fi edu nyankopon ho ehwiengu so ansa eye Ora John Dramani Mahama akotra ekonwa no so si anye ne saade a ene amambo no ebeye din ye papa ama eye Ora John Dramani Mahama because ekonwa no efi pade ebiaka no na nye obi anso na de kan no Owura ekufuado na de efi aka ekonwa no me enti prophet Boahen emra yeah bompaye for the day. Amen. The 7th January. My God. 7. The catcher they say Amen. Jesus. Let me be honest with you. They've planned a lot of things. But Nyame no Jesus. Any GD for a bompaye my papenti. Bibia beko boko. Hallelujah. So would you say Bibia beko? Yes, sir. I'm telling you a lot. You see a lot. Captain, me will say Abokasa accidental discharge on inauguration day. Say, you bet to obi kuna nipania wrong person or see a bonichu that day. Jesus. Now, for Omadi report, I was say accidental discharge. But she a bomb fire, Sani man, you bit must stop it. Amen. Are you here? Yes, sir. Yes, sir. Sani man, you bit must stop it. My God. Boni bi o mahihye bia na nya adwuma. I was say yes when in kama. Na okotena na konya so kama. Hallelujah. Ana makache o mo say o mo akonya no o mo so mpa yansa na watena so. Cause Akufado di fia ka akonya no. Nti no wan sesa sa akonya no sesa ne nso o mo anonche sa akonya no. Anya sa okotena sa akonya ne so a the whole of things na memuo no opeso obu no ntimi mu niye. As I said, there's going to be a lot of challenges in between first 6 months. And say ya mom pie cry. Anyway, I don't want to go there today. Into the mom pie pay answer. You are here. The catcher running a couple say that day. Ya de no Yesu mojem. Jesus. Erade ma bibia o mo beye bia anya boko. Yes. Ya ma no ba sampa. Prophet Boahen said Ghana konwa no efi pa e wo so enti se anointed na hwa sebe senia eye omampani akufo ado bebu aban na Ghana fo ye nyina ye se ye bre ye krom nye de sika ni krom na ekom do so podi ebi die no ahwe ne ye ne anointed akonwa na sa na Owura John Dramani Mahama ba ye be hu na no ebe ye west ne prophet kan ekwentu makra.